Yes, nk'uko mubibona ni Perezida Paul Kagame aho yageze i Doha muri Qatar, aho agiye kwitabira inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development. Perezida Kagame rero yageze i Doha kuri uyu wa mbere ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Hamad. Yakiriwe rero n'umuyobozi w'ishami rishinzwe protocol muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, Yusuf Fakor, na ambasaderi rero w'u Rwanda muri Qatar, Igor Marara Kayinamura. Inama rero Perezida Kagame yitabiriye iteganyijwe ku wa kane no ku wa gatandatu kuri Ugushyingo 2025. Umwanzuro rero w'uko iyi nama izabera i Doha wafatiwe mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ni inteko rero ifite intego yayo niyo kugabanya ibyuho biri mu iyubahirizwa ry'amasezerano ya Copenhagen mu bijyanye rero n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Ni mu isi rero ihanganye n'izamuka ry'ubusumbane, impinduka zishingiye ku mibereho y'abaturage, iterambere ryihuse ry'ikoranabuhanga n'ihindagurika ry'ikirere. Iyi nama rero mpuzamahanga ya kabiri yiga ku iterambere rero ry'imibereho y'abaturage, igomba kuba urubuga rukomeye rwo kuganiriramo ibibazo byugarije abatuye isi no gutahiriza umugozi umwe mu kubikemura. Rero biteganyijwe ko iri buze kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma.
Yes, ngira ngo nk'uko muri kugenda mubibona, nyakubahwa perezida Paul Kagame, ngira ngo muramubona nguyu aho ahagaze, na Tshisekedi mugenzi we, Tshisekedi murimo muramubona nguyu aho nawe ahagaze mu mashusho barimo bafata ifoto y'urwibutso. Uyu ni Tshisekedi, nyakubahwa perezida Paul Kagame nawe, ngira ngo muramubona aho ahagaze. ايوه، معك ابو سيد، معك. صعب والله، صعب، ما خلونا نتحرك. Yes, nk'uko rero muri kugenda mubibona, ni ifoto rero y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye rero iyi nama y'uyu munsi. Ngira ngo muramubona nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame aho ari muri iyi fungura ry'iyi nama. Barimo bafata rero ifoto y'urwibutso, ni ifoto iherekeza rero iri fungura rusange rero ry'iyi kongere iri kubera i Doha.